Santa guys. Siap, siap. Tas bote. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. 40. Sonar muda. 40. Ves Koko Melon. 20. Siapakah 10. nomor 1 dan nomor 2? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, go! Merah, selempang merah semenambah. Nomor telok apa sebelang nomor 4? Jektor. 4. Jektor biru. Jektor biru. Kael Kalbote Beliga apa sebelang. Joker pemilik Haji Azri Azari pemilik pinggir dajak selempang merah. Awas, 1 menit. Dia remah kena si tepat kena. Bapak Selawi. Tentukan di semenang kalah di kabaki 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh. Bote setengah bote bang. Dur. Dur. Menang bote. Kalah. Yang kalah menang, yang menang kalah. Bintang Ngokos vs Bintang Le Junior. Bintang Le Junior. Bote. Dur. Berenam majojol marlemang. Bintang Ngokos. Jol. Erek. Dur. Peto belu ada enggak? Mas Lawi ada peto belu sangat semolo. Putra Nator. Nomor 9 Putra Mahkota. Maju. vs Tornator. Vs Tornator. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, gol. Dur. Merah nomor 1 Anyama Putra Mahkota tuan rumah kadito. Beli semuda. Amoso senomor 12 Anyama Superstar Superstar Sutresno.
Joso Kabupaten Sumeneb. Belis Muda vs Superstar atau Tolato Sutrisno. 5, 4, 3, Belis Muda vs Superstar. 1. Jol. Skala menang semenang kalah. Jol. Merah yang menang merah nomor 11 Arpu kalah berarti kalah nih ke-11 ini enter bukan Sidoarjo pemasok 1 menit waktu berjalan. Joko Meleng vs Kembang Api Jektor Haji Imam Sidoarjo. Ini Haji Mansuri Joko Meleng. Rek 8, 7, Joko Meleng 6, vs Kembang Api Jektor. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, gol! Joko Meleng. Merah yang menang merah Tur. saudara. Tur. Seanyama Joko Meleng Haji Mansuri Podai. Rek 15. Tur. 1 menit. Bintang Waktu Kembang berjalan. vs Bintang Sakti. Ke para Buton. Gol! Mantap guys. Merah yang menang nomor 15 Bintang Kembang. Bintang Kembang. MWK ya 16 ojol dimain. Gitu. Ke 16-nya nih kak. Dalam Mas Soba di Petoblas treble speed GRT Triple speed. treble speed Raka. Triple speed GRT vs triple speed Raka. Berjalan. Tersisa 2 menit. Ereng Pak. Ajo. Triple speed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, gol! Rek. Merah yang menang merah saudara nomor 17. Tur. Merah belum belas saya ocol mantap belum belas. Reng sementara nomor Tur. Tur. pemberitahuan kepada seluruh pengerap Jol
Iya tol kadibi. Wadir benayongon. Belene ke Pak. Merah, kira Babaji. Dur. Ya. Sebuah cerita. Akhir sebuah cerita. Setan balap. Setan balap. Pemasok. Oh. Setan balap. Dua ekor. Tur. Akhir sebuah cerita. Telur lekor Pak Lekor. Telur lekor Sultan Sakti Haji Akbar Sumenep. Amoso Pak Lekor Santri Sakti Romli Pamekasan. Sore. Reng, telur lekor Pak Lekor. Oh, tur. Pak Lekor. Telur Telur lekor. lekor Sultan Sakti Haji Akbar Sultan Sumenep. Sakti. Pada baginda Selempang Merah. Amoso Pak Lekor. Satelit Sakti Ramli. Satelit Pamekasan. Sakti. Pada pinggir laut Selempang Pote. Waktu berjalan 1 menit. Awas. Sultan 30. Sakti vs Satelit Sakti. Tol sudah Jol. dilepas. Putih. Oh, tur. Putih saudara nomor Pak Lekor Satelit Sakti Ramli Pamekasan. Kalau lekor yocol. Skeme 6 lekor. Persiapan. Pas. Skeme Haji Edi. Kingmaker. Selempang Merah. Amoso nomor 6 lekor. Panglima Muda. Panglima Muda. Asalempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. Kingmaker vs Panglima Muda. Panglima Muda. 4, 3, 2, jol. Putih. Tuh. Kalah. Nomor 6 lekor neka Arbu kalah. Arbu kalah. Labeng neraka. Benda efek kirlau Asalempang Pote. Ocol kadibi. Ocol kadibi neka. Oh. Satanis. Siap. Tas Pote. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura.
dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. Door to door, bintang door to door. Ticul. Mager guys. Mager. Bayaran yang menang nomor 9 Dur. Saya menang. Teloboknya yocol bos. Ereng bikingan telotong telo 2. Naik ke telomolo. Mikiran pak. Dur. Telomolo situng. Telomolo 2. Pul A terakhir. Laskar Trojoyo. Pemilik Rizky Tomjun. Laskar Trunojoyo. Bintang 5. Salman VS Rizky bintang 5. Bedepe Kilao. Asalempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gol! Merah yang menang. Dur. Nomor polos itu. Sisa waktu 2 menit. Awas, hitung mundur. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, gol! Celorot. Dur. Nomor 34 semenang. Ereng. Telok 5, telok 6, telok 5 Badega. Bajak laut. Selempang merah. Amoso nomor 36. Bandit ABG. Bandit ABG. Takdir DPR Majajah. Badai pinggir laut Selempang Pote. Ereng. 20. Bajak laut versus Bandit ABG. 9, 8, 7, Jul. Merah yang menang Dur. nomor 35. Bandit ABG ngarbong guys. Telok betok, telok beluk. Wah, keburu mager. Bandit ABG. Wah. 39, 40. Telok sangat melantai. Telok betok, telok beluk. Dur. Ada sampai Haji Selawe.
39 Malate Pote. pemilih Haji Edi pada bengkir Dejen Selempang Merah Amoso saya nomor Pak Polo Jaka Lani Jakalaning. Pote Jakalani Pote. Tanjung pada bengkir Laut Asalem Cakalan Pote. Wuh. 5 10 9 8 7 6 5 Jol Malate Pote. Wah. Selamat datang kepada MC Kerapan Sapi dari Pakar Madura, Masian Sanjaya. Merah yang menang nomor 30 Sanga. Reng Pak Polona Ocol. Ocol ya kah? Pak Polo tuh, Pak Polo 2. Cakalan Pote. Awas. Reng Tur. Eh, Kelabung Deraka Pengki Lawan Selempang. vs Antivirus. 3 menit waktu dimulai dari sekarang. 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Jol merah yang menang merah. Tur. Tur, Won. Hampir terjadi Reng 4 telok mafia Hongkong. 4 telok mafia Hongkong Wahid Amoso Pak Korompak ada Sapira di Reng Ocol Pak Koro telok mafia Hongkong Wahid Mafia Hongkong. Oh, tur depan, Won. Tahal Bangkalan Raja Kumbang. Selempang Merah Amoso nomor second Akas Ribon Mohle Akas Ribon. Pamekasan Bade Pengkir Laut Selempang Pote 3 menit dihitung mulai dari sekarang 6 Macan Kumbang 5 vs Akas Ribon. 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Jol Macan Kumbang vs Akas Ribon. Ayo Akas, PP Malang, Surabaya, patas. merah yang menang Merah ternyata yang menang. Nyaman ada si Meke di tur.
Tur. Second dua. Second atau Seka Haji Abdul Aziz Tanah Merah. Mata Seka. Nomor second tong ada Sapena. Jadi ojol katimbi. Second tong ada Berarti nomor second ya, Pak. 3 ojol. Mata Seka. Tas berapa Ji? Oke. Oh, Tur. Tas berapa? Load. Tur. Pisang emas Satria Sakti. Merah Sekala. Merah Sekala. Lemak kalah. Tur, teh temu apa suapa? Tur. 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 Alu gulu. 2, 3, 4. Hitungan 2, kurang abit. Oke, bagus. Facebook so YouTube 2. Ya col. Bodoh remah Rupi du balang. Gimana punya kabar Pak Serupi? Tur. Cek 1. Matian Pak, tak manglo Pak. Tutup Jaringan tak nyaman. Reng. Jalan. Pamaso semakin nomor 9. Rebel Speed. Amoso sebidak 4. Sebidak telok. Kucing mencelat. Kucing mencelat. Amoso sebidak 4. Joko Meleng JR. Beda pengkir lauk selempang pote. Gol. Merah. Merah. Saya menang. Sebidak telok.
Iya. Joko Meleng Junior. Reng. Yon, iya Ji, motor kelakon Ji. 65, 66, 65 Fufu Papa Holil Lembung. Sekarang Fufu Fafa vs Sep Lesep. Ereng Meleng. Dul. Fufu Fafa. Merah sebenang nomor sebitek telok ega loncol sebitek empang gempak meloncor ya. Persiapan di bingkengah 65 66 Tur. Bon. 65 Fufu Papa Holil Lembung Amoso Sep Lesep Barsam Lembung 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 Belum kena. Fufu Fafa Jan. merah yang menang nomor sebitek 5 Maker Pak. sebitek 6 kalah sebitek petok sebitek belu sebitek petok sebitek belu sebitek petok nyeng lenyeng Jumat Pamekasan Amoso Godong sapri kena. Seketik Haji Ahmad Pamekasan Bade Pengkir God. Sabitek petok, sabitek belu. Nyaman tek temu. Lah. Tur. merah yang menang Abah sapi kena. Tek temu sapi bah. Ol, dito mau senang, Ereng tersana petong bolo. Petotong persiapkan di belakangnya. Pul C terakhir. Golongan kalah, maka bareng saja. Ereng. Golongan kalah, maka bareng saja. Persiapan kadito langsung Tur. Mangke. Sebitek sanga petong bolo. Anak ajaib vs Laba-Laba Junior. Tolong saya minta dari tim keamanan di atas panggung juri karena putaran kedua yang sangat seru, tolong yang tidak berkepentingan kami harap diturunkan. Tolong, terlalu banyak. 50 40 30 10 9 8 7 Jol merah yang Tur. nomor Sabitek Sanga Ngereng petotong terakhir Pul C kisahnya mah pancoran emas Pancoran emas. Ereng
Bos. Merah yang menang. Merah. Apa kena? Sorry makabar saja. Nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 5, nomor 10, 11, 14, 2, 3, ya.